Prema sadašnjem iskustvu i prema literaturnim podacima mislim da je problem podjednako zastupljen i kod muških i kod ženskih partnera. Ono što je možda u sve većoj ekspanziji jeste negde iscrpljena rezerva jajnika kao uzrok problema uopšte zbog koga moramo da žurimo u ostvarivanju potomstva jer nam žene dolaze sa iscrpljenim rezervama i onda se opredeljujemo upravo za ovu metodu. Šta je kod žena, recimo, najveći problem koji se najčešće pojavljuje? Pa upravo iscrpljena ovarijalna rezerva je najčešći problem. Negde oko 30% svih naših pacijenata imaju suboptimalne rezerve jajnih ćelija u kojima ili zbog kojih moraju da zapravo se odluče za postupak vantelesne oplodnje jer nam taj biološki satić negde kuca i opominje nas da nemamo vremena. Naravno da to nekada nije stvar izbora, nekada sretnemo partnere u kasnijim reproduktivnim godinama, o trudnoći počne da se razmišlja posle 40. rođendana, a nekad, boga mi, bude i da se relativno mlade osobe ispod 35 godina na naše zaista iznenađenje budu sa rezervama jajnih ćelija takvim da moramo podhitno da reagujemo. Vi najčešće imate kontakt sa budućim majkama, odnosno sa pacijentkinjama koje žele da ostanu u drugom stanju i koje se izlažu vantelesnoj oplodnji. Kako one to podnose i koliko to bude za jednu ženu naporno? Pa svaki problem sa kojim se sretnemo u životu je izazov. Znači imate različite pristupe, da li ćete ceo svoj život da podredite rešavanju nekog problema ili ćete to filozofski da smatrate da ćete posle toga biti jači, da se čeličite, isto tako i razne žene, neki brakovi nestanu, neki pacijenti završe kod psihologa, kod neuropsihijatara, drugi jednostavno to shvate kao izazov i ostvare svoj problem i prosto to je život, jako individualno, nije lako, kao što nikakva dijagnoza, pa ni dijagnoza steriliteta uopšte nije zanemarljiv stvar, zanemarljiv problem, pogotovo kada se osvrnete i pitate zašto baš ja. Ja sam sigurna da svi pacijenti sa kojom god dijagnozom pitaju sebe zašto baš ja i zašto baš mi imamo ovaj problem, ali mislim da traži čoveka celog, da se posvetite, a da pri tome pokušate da ostanete, da kažem, optimisti, pozitivni, da ne poremetimo ceo svoj život i da ne postane to jedino što godinama radimo i čime se bavimo, da prosto negde nađemo neku ravnotežu. Evo sad na kraju vaša poruka kao nekom koji ima mnogo iskustva na ovom polju, vaša poruka budućim pacijentkinjama. Ne odlažite trudnoću, sve možemo dok imamo sa čime i dok su naše reproduktivne godine dobre. Trudnoću ne odlažite jer žene, makoliko bile lepe, bile po svim salonima za ulepšavanje, iznutra ostajemo ipak one žene kako nam biološki sat programira da budemo i mi nismo u mogućnosti da podmladimo unutrašnjost jajnih ćelija jer one nose pečat svojih godina. Koliki problem parovi u Srbiji imaju sa sterilitetom? Pa zaista ima problema i zato smo tu. Sve bolnice koje rade lečenje steriliteta u Srbiji zaista imaju posla. Dobro je kada neko ima posla, ali dobro je kada se dođe do rezultata, kada imamo na sreću toliko puno dece. Bolnica Ferona jeste jedna od tih ustanova koja pruža sve načinje lečenja steriliteta. Znači od dijagnostičkih postupaka svih do operativnih procedura, do inseminacija, vantelesne oplodnje, svih tehnika asistirane reprodukcije i naravno u sklopu jednog državnog programa nacionalnog gde se omogućuje parovima da danas dobiju beskonačan broj postupaka vantelesne, odnosno broj koji je njima neophodan da dođe do potomstva. Ono što nudi država, što nudi pokrajina, kakva je danas situacija, kako parovi mogu da dođu o trošku države ili pokrajine da bi u jednoj privatnoj klinici imali vantelesnu oplodnju? Danas zaista nacionalni program pruža broj postupaka koji je neophodan i to je za svaku pohvalu, zaista. I ti parovi mogu
do sada nisu ni pomišljali da će moći toliko puta da dođu u jednu privatnu bolnicu koja im pruža sve usluge i gde je rezultat toga onaj najlepši deo ostvarivanja potomstva, isto tako i pokrajina. Zaista nema nikakvih problema u smislu dobijanja postupka da rade tamo gde žele sa onim timom s kojim žele. I to je dobro. To je dobro i za uspeh, to nam povećava stopu uspeha i samo da tako i ostane. Koliko parovi, koja su to zakonska prava? Da, svih parova. Prava i indikacije zaista ima na sajtu i RFZO, ima i pokrajine. Ono što je dobro, to je da do 43 godine oni mogu da idu onaj broj pokušaja koji je neophodan, znači neograničen što se tiče države, što se tiče pokrajine, oni mogu da idu za drugo, treće i svako naredno dete. Nacionalni program je to u ovom smislu prošle godine malo promenio i dodao, što je opet dobro, znači da parovi mogu da idu i po drugo dete, ali ukoliko su prvo dete dobili iz postupka vantelesne oplodnje, a pri čemu pokrajina daje i za drugo, treće i svako naredno dete, bez obzira na način kako su ostvarili potomstvo. I na koji način sada recimo jedan par može doći baš u Feronu? Kako mogu da izaberu? Kakva je procedura? Ono što je najbitnije da kažemo pacijentima i svim parovima, kada ne dođe do trudnoće za godinu dana, a vi ste zajedno, a ne uzimate kontracepciju, molim vas, javite se. Mi smo svi ovde tim koji se bavi fertilitetom i sterilitetom, koji ima puno specijalista, lekara, embriologa i oni treba da dođu samo na jednu konsultaciju. Ukoliko ste preko 38, a da ne kažem preko 40, taj period je 6 meseci. Ako ne dođe do trudnoće, molimo vas, javite se. Znači, jedna konsultacija podrazumeva sve vaše preglede, način kako ćemo videti šta je kod vas problem, dijagnostičke procedure koje se obave za jedno prepodne u sklopu jednodnevne dijagnostike i onda mi možemo da zaključimo šta je vama cilj. Znači, da li je to neki konzervativni način lečenja, neki lekovi, neka operacija, da li je to odmah vantelesna oplodnja i tu je onaj period vremena koji mi ne gubimo. Znači, ne imate da kružite, idete po jednu proceduru, drugu, treću, jedan doktor, prosto i jednostavno treba da vas vidimo.